L-Istitut tal-Istudju Turistiċi se jingħaqad mal-Istitut Lif u Kast Alimentes sabiex joffri lis 750 student tal-ITS taħriġ fl-arti kulinarja mediterranja fi Franza u l-Italja. Dan permezz ta' sħubija internazzjonali għal korsi ġodda dwar l-eċċellenza fit-tisjir Mediterranju. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenek spjega x'differenza se jagħmel dan il-ftehim għall-istudenti. Issa qegħdin the three institutions together illi biex nattiraw iktar talent internazzjonali jkunu jistgħu jistudjaw mhux biss ġo 3 institutions differenti imma wkoll jesperjenzaw 3 pajjiżi differenti. Għal Maraja Ruggier, studenta tal-arti kulinarja, dan il-ftehim ifisser ħafna. It's a step forward for ITS. It's really putting them on the map, in my opinion. L-istudenta spjegata li l-arti kulinari, l-arti tal-ikel u t-tisjir huwa daqstant tal-qalba. Min dejjem laqatni, jien speċjalment fil-pastry, imma ovvjament il-culinary arts għandek il-naħa tal-kċina wkoll u sirt iktar nħobba l-kċina b'dal-kors. U it's always been one of my passions u ITS jisa it helped me grow my passion even more. L-ITS ila mill-2017 toffri baċellerat fl-arti kulinarja li matulu l-istudenti għattaw żmien fl-Istitut Prestigious ta' Paul Bocuse. L-istess għamlet Maraja Ruggier. Notajt li hemm ħafna nies jibżaw jitlu l-ITS ħabba dis-sena barra. Dis-sena barra għenet ħafna nies to get out of their comfort zone, new opportunities u bħala xogħol hija importanti immens, ġifieri għalija stop thinking about it and just do it. Il-Deputat Prim Ministru, Ministru għat-Turizmu Jim Borg qal li b'din il-kollaborazzjoni l-ITS se jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala ċentru ta' eċċellenza fil-gastronomija mediterranja. Komplajt li din is-sħubija hija opportunità biex jikber it-talent, jiżdiedu l-opportunitajiet professjonali biex Malta tkun destinazzjoni ewlenija għall-esperjenzi kulinari awtentiċi.